Tinyule si bibili yosi siri changalo mwami ali alala nase ndagatinya mu milimo cha Yesu ndagalwane bulayi ndagabe omuleki yesi amazanje siri mwikulu yo muchingufu cha mwami ndagaleko musuku ndagatinya mu milimo cha Yesu. Yanjine pendera yefe unjendanga unjira injenubu katoto kakwisyanga obwami bwesirima ndagatinya mu milimo cha Yesu ndagalwane bulayi ndagabe omuleki kofya yanje yoburuki eri mwikulu yo muchingufu cha mwami ndagaleko musuku ndagatinya mu milimo cha Yesu. Sindijonya sindireho ulwana muchingufu cho mwami ndagefire ndagakambe akake yefira ulweise ndagatinya mu milimo cha Yesu ndagalwane bulayi ndagabe omuleki kofya yanje yoburuki eri mwikulu yo muchingufu cha mwami ndagaleko musuku ndagatinya mu milimo cha Yesu. Bunjire ulielyo mwami Yesu ebyesingo bya Nyasaye mwebire n'olukanga lw'omwoyo n'obusaya obwingi ndagatinya mu milimo cha Yesu ndagalwane bulayi ndagabe omuleki kofya yanje yoburuki eri mwikulu yo muchingufu cha mwami ndagaleko musuku ndagatinya mu milimo cha Yesu.